माँ अरे जी खाइबारे कौन अच्छी सब आज दही पखाଳ आउ ଆଉ ଦହି ତରକାରୀ ଆଉ ବାଇଗଣ ଫାଳ ଭଜା ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଆଉ ଧଣିଆ ଚଟଣି ଗୋଟେ ଖାଇ କହିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁ ସବୁ ଖାଉଛି। ମାମା हाँ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। हो चल वीडियो टी भल लगी भिडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें।